billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amna wanje nakwachira on program ito y'Inyamronji, program y'Obusiramu live aha on TV West Studios. Omutebe kanisha Kaburijo and Hawa Sale Musa kandi yalizaba nyinemo abajenye babiri bitu ntaka bachire leka mbanze ntangirire mwena abaruga kusare Juma akampa mengu yabatambura kurunji mnonga abarure nshasha nimwe kandi abafera ntugira ngo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nimwe abariyo batebekanisa amajenye mazima ntubendeza ebirunji byonka. So elizoba nebiro 19 okwezo kwa Jamadal Awal nengashi okwa mukaga umwaka 2024 na mukaga kurugira ha kalenda y'Ekisilamu. Ekijunge elizoba nebiro 20 okwezo kwa December umwaka 2024. Yes, abito ninkwezo syangu inshallah taala umeze nkabiri ninjati gakufika no kikanduza kubantu egaranshura omukisibe kiri kwera echa Ramadan inshallah taala. So tushabe mnonga kureba nkani mazima Allah subhanahu wa ta'ala yatubasa kutwisiya yo kuronje munonga. So studios anyinemo Sheikh Muhammad Ayebaziwe omushomesa wa Nyamitanga Muslim Primary School. Yes. Nakwakira se. Nyinakira. Ataravan salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kana wenyinemo Sheikh Muhammad Akakoza kandi ni imam wa Masjid Afak omuri Rebikona nakwakira se. Mashallah. Ataravan salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So yes nyine ba Muhammad babiri mashallah. What a coincidence. Nizina ryo mutano mnonga mashallah. Yes. So nturirimba gambira ngo mazima buri kimwe cyona Qur'an kakigambaho hamwe na hadith hazerizoba naenda tureba kigambo riziki. No shanga abantu nibetombita nibagira ntubona amazima nyowe rizikati nyine ka abantu kabarije binemigisha yabo no shanga buri kimwe cyakwataho nikitambura konka why not me amwenche cyanje sikutambura oshanje nibagambe bwa nkebyo andi abamoshange niberanga no kweranga mwijaha uno wano wende migisha mpikira nyewe ningabe migisha ibintu nke bakakandi ntureba ngo rizik neruga wa Allah subhanahu wa ta'ala. So nugomorama gwiterizoba basa okutegami amatuna na misho obase kujecha on program eje. So the content kena Sheikh Muhammad Kakoza atushobore rizik nichochi kandi Qur'an na hadith nebikigamba uchi. Alhamdulillah rabbil alamin. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. abari tuba TV West nibaramusia nenda msyonunji nukugira ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kandi ngaruka nsima management ya TV West yona kuba nitweriza akire tukagira bitwahaja naho n'abanyayuganda mwena muri nabandi bona bakutureba umunsi z'umutano kurugera insinko kuyahanguhire mu .com. Shina nimwe ngaruka mbaramusi ngo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umurama gwizoberi ni riziki. Narshi egabo yaruhanga yarugabira abantu egabo yaruhanga narshi ebigabo byaruhanga ebiyatebekanisa muri y'ejinsi nibitanduka nibyo tukutandikiramu kugira ngo okukora okurya okujwara amatungo nebindi bintu byona konka riziki nitandikira ekayo nitandikira tukatugira ngo abakoze maka nasha batakakoze maka riziki nitandikira kuza kujironda nurana munonga riziki te kubasakanywa takagizire maka ticyangu noshanga amaka ruhanga kahanga umukazi no musheija ubwiro bwinji baba hamwe nibakora ibikutangaza konko muntu yabarwenka umwe mutemganisa konkati ruhanga Allah subhanahu wa ta'ala akaturagira akagira ngo tutunge abakunda tutasi abakazi ko kutasiyo mukazi waza kutasiyo mukazi riziki obwiro bwinje ntero kutandikira kugira ngo okumukuba muri mukureberana kurungi kandi mukundana rukundo y'inkuba mwinaho
nuho bikutandikira byona ruhanga kurekura emigisha cyo kurebera na nese ruhanga rwangensi kuyaheze kwange jinsi ya Adamu alayhi salam kuyaheze kumudamu yija yatamu Hawa yija yamurondera umucyara ya Hawa batura riziki ryo nditandika ruhanga nko kumugabirira ensi tukazarukana nko kuyabiza ya ayuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تسألون بالأرحام nguye imwe bantu mwe mutine ruhango murezi wanyu ubwo wabahanjiri ariko beho umuntu womwe niwe Adamu alayhi salam rero ko yahereze yamuhanjira umucyara niwe Hawa yaheza kumuhanjira Hawa kandi umuruwo mbiri hazarurukamwa abantu benji munonga bijure jinsi nuko siyaga majingo cyo tuzarukana ati manyisangu mwagira rukundo mchimanyisangu umusheja akakundo mukazi we ejo nemigisha ya riziki abo kuba abasheja bingi ko kuza kurwo muka yawe nangwe nubire ayine munke ubuzibu bamakagi amakagi ushanga atakucenga no mukazi achiza agenda tyo batongana gutumuhanda gwa riziki neja kwekoma karugeho nchendo mukazi musiburanije akutekereho cyansya munywe musiburagane hati ugendo shabirwe ishara rizikowe nebene itandika ije eyongere nekanya mutanka abantu ndorani batandika aryomwe ariko ndende cyo kurya kimborra aryomwe asibana nanga unicyamushano jimpe kanza kurara konkari yomwe konkati kwa kwikababiri ukashanga umukazi ya umushija yatasi umukazi hati rizike ushanga buri kimwe nkitamura ko zikeija bazarondije mwana eyongera bazarondije benje ati bashibigumana benje rizike gumanejera ki nekanya hati basangu okushaba ngo abantu mwana mukunde yine umburyo bukire riziki negera ki neija hati riziki eja etaho kugira ngo tushabe Allah subhanahu wa ta'ala nyiki ubwire wanyekiro norebe ebitongore binje by'amasimu bikeja byagira ngo nangwa yindu kumanyune MTN akabe MTN zone ikaba ejangwa abantu bimuke kiro ntakaba ariho kuterida kikoda kuzihezaho n'ubwo wakugira ubwire kushesho takubasa kuzeza hati bakaba manyango kiro nico kiri mu emigisha y'amani ruhange yateire munabwe bagira ki bamukopa hati umukiro ruhanga katugira umusurati muzammil ne surati 8 Allah subhanahu wa ta'ala akajabara bismillahir rahmanir rahim ya ayuhan muzammil akana gabira nabingui oyeshwekire kumin layla illa qalila nguyimko yemerreho ekiro yemerre kiro ekiro cyona kwihaho kake kimasa ngo kwemereraho ekiro ukanike mukono yawe ukashaba ukateko bushubwa wasinka basaba kushaba ukashaba mukama ruhanga nawe umukeira kunkabariyo abaye mutena nacyakubare arebere ngo bobwire nibo bwire bo kushabira muhanga nibo ariho na pati ndijoro hango obwakushuma iguru sama dunia igure rukerukayo akatandika kubuza ebihangwa bi abantu ariko babuza ngo ine kizibu no ine kizibu nkimukorere honcho heze no hayo ayino ko ebyete ngo wanje mukorereho konka abantu tugaba tubyamere tukugona hati manyisango kuya nagambira nabi Allah subhanahu wa ta'ala nagambira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo ayemerere kiro kimanyisango kiro necho kwemera konka abantu noshanga nibabyamana bagona mpaka wire bushesire kuya hile ya nusfuhu au nkusu minhu qalila yajangu wote medize kiro cyona kiro akachekari hache nako uyongere ukagire ki ukashari mu ecicweke kintu ati akana mayisa kakura yo kugira ngo yemereho ekiro shabe mukamaranga washa mukamaranga wawe riziki ebyo nemiryango yo kwiguraho riziki
egabo ya ruhanga yakugabira umuntu nuko erukutandike turhanga aija najongera kusya obwa ebyo kwenda. Okay, barakallahu fikum. Ninjamna wanje wahura so reka tuze wa Sheikh Muhammad ayibaziwe kandi ogu no mugambirizi rurangwa na by the way owe mikoro yona mashallah nimukore chamani. Yes, so nanyenda ni woyongesereze ahanshongeje ya Riziki. Bismillah. Mwikirize mbebaze abonyine studio kandi nsime n'abarukutureba butosha aha mbehoza TV West. Nehinda. Yes. Now twagamba aha Riziki n'ikigambo cy'uruharabu. Ikigambo ekyo nikimanyisa ikigambo Riziki nikimanyisa ebirungi ebirukwebwa omuntu konko birukwebwa omuntu ogu nibimuhebwa owamuhangire mbwenu kimanyisa ngu Riziki ninga emigisha ntugiho waranga emigisha tina handi turi kugiha ngo twagiho wananka ma twagiho wananka oyira abasigara nibabasa kutushabira uriya nabasa kushabira omugisha ajati nishaba mukama ruhanga ebyo rukora abiteke muki abiteke mu mugisha konka shabire takagira ngo yakiriza yagikwa so na mbanze clearing air kubagira ngo emigisha bantumwa bakutureba nerwo misho ga mukama ruhanga nangwa atugambira mu Qur'an ati Allahu alladhi faddala ba'dhukum ala ba'dhin fi rizq mukama ruhanga witu nuwari kutanisa emigisha yitu twena mbweno kwakwenda kugigereka arizoba no shangoria ine mukama ruhango wahire financial muscle uriyo shanga hine atajine konka nawe aine fields ezakukizogu for example no basa kushanga uri ariyo mugiga konka umugiga bweye obunda magaraga kozireki iyo riyo moro umoro bwawe oyina magara to kuraguza na endwari zurangeza kwire takakwangeza uriya orukutwende tenga miliyoni bishatu kuzo mirwara so nbatyo okuturukutana konka na nyenda turebe kacheho Riziki obwiro bwinji no kukora yes ichiriza oyange Allahu jalla wa ala suratu al-kahfi na chiraku hine aya izaguma na kurasa fa atba sababa so ruhanga kuza ku Riziki niyo notira hagawe otire hagawo ta because Allahu jalla wa ala turazinge mikono ukazinge mikono ukanga kora ukazombi yawe ukateka ngunko muhanji nabasa kugira iki yakubasa nabasa no bakubushita nabasa chikwa konka nayitingo banze wa muvinga watambura ugire ki wareta Allahu jalla wa ala abone kwa Riziki insha Allah. Now inshonge ya kabiri so twamanya ngo Riziki ntushaba kandi tukora nushaba uteka henshonga ushaba uteka henshonga kugira ngo Allahu jalla wa ala abase kutunga yatandikira ku blessinga abarunji haruho obushwere obo Allah subhanahu mukamaranga aine intumwa 25 mu Qur'an konkeze intumwa 25 tine intumwa yagambere abushwere bwayo akawihayo akabutwereka na n'umugisho gwabugiremo uyihireho ubushwere bwa Musa alayhi salatu wassalam ningasha binjo beta Moses musogu aine ebikutangaza binji obwiro bwinji abantu Riziki yitu nabwe hino obuturu kujeremesa for example my senior Sheikh Muhammad Kakoza turiyaha ukemera ahamsara ukashaba ukateka hanso umutwe ukinama ukinamuka ayi mukama ruhanga wanje ninyetengeki neki then bwanyuma yo kushohora heru Allahu jalla wala ukagira ki wakorera umuntu kirungi rero ko umuntu akakweta tija nkusimo kajyota ekinkozere nkikozera abwalilla mbwe niyo tinkwenda kumva mpera mukama ruhanga rwana koreki ni waransime mentality eje umbantu bajini
yes so abantu bamwe noshanga risk yakora ki yaje yaka abwa obutamanya na obutashoma dini we mwenu imani ye kwiri kukira edini yashomere imani kwe kukira edini yashomere hato shanga umuntu yahereje sawoki yasigahuriza for example nijo wawe nkagire kinako kagiye tukongo kuwakora na nyenda kusime kajanta niwe binakora nabikora bwarahanga tinkwenda kora ki tinkwenda kunsima so twandureba ahari Musa alayhi salatu wassalam nyena chihe cyafaye ki kugira ngo tukagera okutwaganyirwamo insha Allah taala Musa alayhi salatu wassalam no mwana owazirwe ombwire bwa Farao banyuma yo kuzarwa ninza kutera nimbanga bangura banyuma yo kuzarwa ya yakuru mbwire ubu Firaun yabire na Farao yabire na itabana babujo kama ruhanga yamuyamba yakuru wa Firaun konko bwire kuyaherize kura yabo musigazi yakura Allahu jalla wa ala ya musigazo guyabo wamani yija yasyo bwire yabana tambra a streets za Cairo Egypt akwa musani nwe yakurire we are blessed ngo mu Africa aba prophets bakahikaho binjiho bakahikaho binjo nabarugire bagarika kurya stilo mbanda bemarwa kunu twatunga mbana so Musa alayhi salatu wassalam kana tambra streets yashanga abasigazi babiri barumuru barwana yayenda kuyamba hongo yenda mwenu ngo kuwakishanga abantu barono kenda kubaramura kuyageze ro kuramura umuyafa kuyafire batandika mu muronda kubatandikire ku muronda atumusawo mbwenu ensi yamuhindura ka box bari kutekateka nwe of course nwe yabira yisire akasindika yes abo kuramura namana kuyabayine yayishanguriye now umusigazo umwe Allah jalla wa ala tugambira mu Quran akugira ngo hakaruge mushija akuruga min aqsa al-madina eti ya Musa ninkishabarga innal mala yatabiruna liyaktuluka police chiefs nabandi bagizirengu bakwata ataruguzana umukoti it will be shoot to kill on spot there and then wanyuma tkoze no mutumbi Musa bamujyango hati ruga haha okoreki ogenda naho Musa abinje ni mabari yoko bahwirwa masiko naho omukwa masiko bashaba munonga mukamaranga konka enshaba yabo ushanga Allahu jalla wa ala hine yarumuna aba ansaringira na yetabire shara zabo konka tubakakozireki tubakakirebe riski zabo Allahu jalla wa ala hina hazitire konka batakozireki ushanga umwanya goro mugugonka gukwasire utakubasa kora konka ni urukiranga gukwasire ngo kujyo tunyowaha ninza kuferaho nyowaha ninza kuferaho urukumango ine fields is all vast with aho kubasa kuza ukagire ki wakora ki ungaho kujyo ukahindura amwanya kujyo tunyowaha umurimbara ubabareta rukururana no bakugireta nayo tekanyihama so embere y'abantu bakozireki bajine naho Musa alayhi salatu wassalam kubatandikire kumuronda bamugira ngo shohora Allah jalla wa ala natebeza umsuratu qasasi atujya falamma tawajjaha tilqa madyan musogo kuyahereze kureba direction y'umwanya ugo bari kweta Madian yashabe sharayat asa rabbi ayahdiyani sawa as-sabir tokamanya mukamaruhanga wanje nabasa kunteka amahanda ogororokire umurungi noko yindukuza ijuka this was a desert kuyeze kwikamu desert warugaho centimeters inche no basa kwetururuga ruko mwanya gworum so wakuyarebera Madian takumana Madian yabireri unka Allah jalla wa ala kugira ngo akana mugaidinga nana given the fact that akal hopeless baramuntu bamuronda he's a fugitive someone who had committed murder no bamuronda awira masiko tayine mugisha gono munsi yona narebe ibintu bikozireki duhwire bishobire naho yasharaho koraki yasharaho kutambura konka Allah najangu kuyarebere umwanya gwa Madian direction ya Madian yashabe shari yati asa rabbi oburiyaho mukamaruhanga wanje umurezi wanje ayahdiyani sawa as-sabir nabasa kuja kunteka umuhanda oguterire uko yindukoraki eyindukuza Musa bismillah yatandika yatambura abinji abatsigazi nabishiki baremerwe kushora omumaka gabishebo nabanyi nabo kugira ngo bashora heru baronde rizq Allah jalla wa ala yagitire inna arda Allah wasi'a insiyam kamaruhanga ni impango kunga ko kuremera ahori
ushanga no blocking some chances zo kora zo kutamba musa yatamba ushanga ibintu byarema ahori buri kimwe kitukusambura oriyaho no kwata kuna kuriya biremere konko kiremiro umwanya oremire amwanya aho niyo kunyowaha tata no yazarirwe mawe nkuru no bamuzikire shuro nkuru za no hari nyo tindu kora tindukurwaho no birayange byanze bikunze tinkurwaho hatu musa eki yakozere yatamba musa kuyatambuire mukamaranga yatandika kumugezesa na nemichwe mantumwe neturetera tutatunga riziki kandi beturetere twatunga riziki emichwe Musa alayhi salatu wassalam bwanyuma yo kutambura Allah subhanahu wa ta'ala tugambira jati walamma warada ma amadiyana Musa kuyakire umwanya ogumukamaruhanga yamugaidinje kuzamu ogo gwa Madian wajada ummatan minan nasi yaskun akashanga abantu akashanga cyaro abantu barukweshera wajada min dunihim imra'atayn tadudan ungo abantu babiri beshera yashanga mabishcyaba babiri ababishcyaba abashija kubabe baramuni beshera abashija kubabe baramubeshera ababishiki babiri bakandi bakurura enyamisho zabo bakuzigarura nyuma kugira ngo zitakazo mizi bakonka kunywa mizi Musa alayhi salatu wassalam cyamushobera bari baramuni beshera ubwo aramuna hakurura bakurana bazigarire nyuma cyamushobera nkanabi kandi ngo umuntu kamaruhango uyabire yakurize ahamicwe yahikahihi yababuza ma khatibukuma imwe bishima babiri mwinesho biki ekizibe kindi enshonga habwe cy'abantu batakutunga riziki na nenshonga izakubasa kuretera abantu batatunga riziki nezakubasa kubaretera batunga riziki no kureba ebintu by'abantu bikwetorere birumune bifa umwanya go kuyamba abantu aba okengera kubini ko mukina so imbere jo nayo neretera riziki itahika akuba ko kugiritma okebwa ngo ogo muntu wamuyamba nabasa either niyo kugira yakuyambira ninga kagira yakurabizaho hati imbere koraki hingine nko ubande bizeho agakwata emotoka ya neighbor kuyakwasira emotoka ya neighbor aho kugira ngo uriya akati ne moto uriya kaine motoka ko gatajine yagifumura umupira ikiro mukazenda enda yakwatwenda kuyagizirenda nawo egenerize yakwatena ni mwagureto umuramu niyo mwagureto yayibanga motoka ejo yes kuyagire kwimuka kuza kwimuza neighbor ngo atware mutara anankeji areba umwirwaro yashange motoka yenyina ndo yakiteka umusima eventually kuza korone motoka omukazi yahendera kozereki yahendera fire so abamwe risk ni twatujine kunka mukamaruhanga gitiro mu bantu abandi so ogumana tucecerera abantu let me say I want to be deliberate okucecerera abantu abatwetorire okugira ngo batakatunga kugira ngo nabo batunga babasa kutubegeraho tutunje hateje no kituretire ubuzima Musa ko kuyajangire abishcyaba babiri bakura inyamisho bakuzigarira nyuma ngo zitakayeshera abo kutina abasigaza babintu beshera ngo babasa kubahamba Musa alayhi salatu wassalam yazkwate nyamishwa fasaqa lahuma yakoraki yabesherera bwanyuma yo kubesherera Allah jalla wa ala tugambira Musa tarabesibireho hino borukorro munte kintu ahabwo mururu kujyo tunakorere kinompeki aha ngukorire nompeki ahabwo mururu Musa utaragizire mururu akuba bari abasigaza babiri batina kuba babiri babesherera bagire binde bibabashaba wakireba so Musa Allah subhanahu wa ta'ala fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli bwanyuma yo kunanka bwanyuma yo kubesherera yagaruka ahansi y'ekicucu mu kibunda yashitama yagaruka yashaba mutakayibo abantu mwe okushaba neshonga nkuru omubyona no shaba mukamaruhanga rero ukora no shaba ukora musanora akwiyabira nanka ashaba arumuna ashora yashaba yahiza kuyamba bariya yashaba yanti agaka yashabe share ati rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ay kamaruhanga wanje no ndeba nyowe ndi Musa tinyine murumo tinyine misho tinyine nyuma
tinyine butaho ni fugitive ndondera mada obwisi benda kunyita nanye mbone mukama ruhanga wanje eco randete cona ninza kucyakira numanya nguhina abantu arukoro murimo ocheza kumukoro murimo ukakwata yo kacha kuwamuha omwanya go kusima kajati umuyayine byona ikintu cyo yampa byone byayine ikintu cyo yareba kumva narebe ikintu kinyishamo nikikwijamo akuba mukama ruhanga yacho mu ngwakore ki akikwe so abamwe nibagaya so musaga jati in this sense ekirije cyona mukama ruhanga wanje tindagaye abinji nutugaya omukugaya kwitu riziki zitu zikora ki zigenderamo nyina kumenya intematema ko inyize kugira ngo tukazi nanga now eshonga Musa alayhi salatu wassalam ababana bata konga ndije shonga inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir fakara eshonga nije yabiri namanyisa no kugira ngo fakara ninko muntu kwendo ko mugongo Musa akana hurra natonekara abo mushango gubabene bamurondera kuriya ngo akari yo muntu inobo muntu nabo arukore ikintu kibi akabura kwirijusya hato buteye ijusya bwanyuma yo kumanya ngo wakoresha obi nacyo nikiretera riziki yitu yakora ki ya yesiba akuba no gumuremire aha bibi urukutegatega ngo bikozere ki nibyo bishikire uyanga advice y'abantu uyanga buri kimwe so Musa arubya ati ayi mukama ruhanga wanje kuwakumpa chance yona yo garuka koro murumo murunji nkogu nkakora ki nkayikiriza ngukora kugira ngo nkatungamo obasa kunsasira. Okay, barakallahu fikum. None wanje nijya wahora anyikiriza tubanze tuze kandi yo mukahumura ntugaruka watakaruga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. None wanje nakwakira yo mukahumurako deka tugumizemo na program yitu Nyamronji, program y'Obusiramu live aha OMTV West Studios. Ancinemo Sheikh Ayabaziwe Muhammad omushomesa wa Nyamitanga Muslim Primary School akandi omugambirizi w'emikoro ranganwa omundimi zone. Yes. Ni mukitera mashallah. Yes, kandi abenyinemo Sheikh Muhammad akakoza imam wa masjid afak omuri Rebikona kandi rero tureba nshonga nkuru munonga ekwatirine na rizik tureba abantu bingi nozaho ashe nko kuyayagira abamwe noza tubya obyama omwaka gona gukwa otimukire ko nyekiro mazima kushaba Allah subhanahu wa ta'ala abase kumarira ebizibu bya so aho ntuba twakora kubi munonga noba oine Yesu kufayo kakora namane kandi ukashaba Allah subhanahu wa ta'ala mazima riziki noza kuba no kitunga kuronje munonga so de kanzo wa Sheikh Muhammad Kakoza ayongere kutushomesa ahashongegeze twaruga mu kahumuro kutwarugira mu kahumuro ntubagaruka tubashira ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Kantandishe no kurangaho darasa eruhu 25 okwezoku olwakashatu almasjid afaka almustakbaru Rebikona narisho muzitso kumanya nka Kasaka Mosque Rebikona tuzakuba twindi darasa na bamsheka kuruga uburengero izoba bona nibaza kuba bariho mu bwinji barunyashitara dawa agency ntutebekanise abantu mwena nimwakirwa aha darasejo mwije ombwinji so mnano wanje ninja wahora taro kwe kwasa by the way nsima bashayibona nimukore chamani munonga mazima ni mushomesa radio mushomesa TV mushomesa muzadarasa so bantu metaro kwe kwasa ngo kandi ekitinku kimanyeti nga so mugume mwe muchire zadarasa kezo ndeyo mbase kwega munonga so ebiro 25 okwezo kwa December kwenyine olwakashatu Rebeka kandi wazayo aha masjid afak umuri Rebikona obase kwega dini yawe inshallah taala. Yes Sheikh umisa mashobora twari bire aha muntu ukugwejegera nashaka byama araba kubyama no muihangwe araba kubyama obwire bwabire akabyama nko mukiro
obwire bukwirira nko kushesha kandi ubwo bwire buri burungi twaburebere ngo ubwo bwire oburungi okushabiramo abukaho ubwo bwire umuntu ubashimira kuba nashabiramo hariho imyanya nko mu dini y'Obusiramu imyanya narushi obwire obukushabiramo okushaba kwa ruhanga rukwakira hatari rwonshonga yona kugira ki erukuzibira konko ubwo bwire imigisha yabo ni mingi munongano rankati na batahibito aba Christian faith nora nabo bakakumanya nguko bakakumanya ubo bwire nyekiro nubulani barara barukushaba abo kuba bakakimanya ngo ubo bwire nubwo mutano buri imigisha mingi buri mwo kwakira ishara wa mukamarhanga okwamana nabo ecyo nagireho ndukubagira ngo mwefereze oturo aboko tuboneyire umuntu kakuba byami yari yo muturo hariho takwenda no kumushura ikigere kikaza hayeru arukura wena nda mayishwekere abo kugira ngo turo twine na tu umuringo gwato kutunuzire hadi bagenzi oturo mutukendeza maze mutukendeza ruhangana tugambira umusoro sajada ishura 32 ari kutugambira umushoro ngo gwikumi na mukaga akatugira bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ragacana manisa akana gambira abikiriza kuyana bagambira ko ruhanga batkumukwikiza ruhanga nabagize isa n'ibintu bingi abo kuba atari umukiriza utakugizisebo waza kuranka banabi bona namtayi wanje wanagamba Musa na wakagizisebo kijusu mukacuru ukuyagire kuramara abantu hagire cyabaho yiruka banabi Yunusu ruhanga kabagisa n'iki nyanja kubamira no huwa akagizisa n'imitunga na shemiyeje muri hakima isanguni wagira ngo uyu mwikiriza ruhanga natekwa kugizisa hati kakugezisa hati iwe ojuruta nicokura abantu binjini bajya ruhangagezise nanka kuyaheze kumugezisa arebe kare nabasi aruhanga atari kugezisa ngo arebe abuka program yawe yona nabajine ngo iki kigezo niza kugejesha mwiru wanje n'ikigezo konka kiri amurema konko kumurema hati ruhanga nageze so muntu n'ikigezo ito tugire ki ito abaruho tureba bageze sebwa tugire kitwayigamo kandi wowe ruhango yagezesa ni unakugeza ngo ugire ki wagera ki kiwaye kuko ruhanga atari kugeza ngo akurebe ngo yabantu basagumeserza program ya nanaje mango ikigezo uguneja kukirabaho kandi uguneja kukigo nabe cyo ruhango yanagambira bikiriza ababi yabe nagezesa nebigezo bingi umshorunge kijana ishuma ko yahizajyana tatajafa junubu anil madaji yaduna rabbahum khafa wa tama ngo ababa ikiriza ngo embaju zabo tizikaza habitanda abo kwani bamanye umugasho guri yo mukushabanyekiro umugasho oguri yo mukushabanyekiro nibagumati ncyo kurangwa embazo zabo tizikuza kwatira kitanda ukashoti hariho sagulu ngezi kwisi kugira ngo umuntu ataki mukanga ngo akwatira kitanda abantu bashanka bari ababyamero mu kitanda ekiro buguguna narisho bujo obutonera nahura kumutonera kusiya obwiro bukwika akasimuka akagerata akaza kushabaho nyekiro kwandike mukono ye ashabe mukamaranga we ranga maribizibu byone byakuba inarisha muhereze birunge byakuba inarisha byono kushaba kuno kwa muringo ari kuba buri umuntu nashaba ukurugira ahakite ngo cyakwe hari abakushaba ahabo burwire ushanga umuntu nashaba ari aharizo bwire buringwa arwire konka akazo marwaro bikarima akazo kubikarima konka ajya atakanye kwase mukamaranga ayikwasa mukamaranga we atushanga ruhanga agira ki yamutambira abo kubaruhanga we n'abashahoni bakora kunkana mukamaranga nakorugwa hati ruhanga kuyana amanyisa abikiriza ngwawe nibeyimuka ho nyekiro umukwimuka ataramanyise ngo beyimuke ho kiro cyonka ngo bimuke baze kushaba akana amanyisa kuko nabagambira umukutandika ngo amaka abo kuba namaka ko kuzo mukushaba kunka ukaza kushaba ngo uyu shaba munongo shabo yemera nebigere bizimba amaka gari ya ukabura kutebekanisa amaka na riziki kandi twagira ngo amaka kandi je koma abo kugira ngo umuntu kakubari yakajya konko kushaba okushaba kwatana shaba na shaba umuhango itakusiba nasibo mirimo okira kiza ashaba kuya bwira mpaka bwashesha pana ruhangikira na manyisa akana ashaba na manyisa ngo swadaka ngo mshejo sadake swadaka nari nuko kwereza ukherezayo ngo mshejo osadako wa mchara wawe
ejo swadaka ko kuba okoze swadaka ukabora kubyama embori nashoka byamuka ukagwejo ukagona kimayisango mwe koraze kwimukanda kugira ngo anywe nazo mmeromo riziki noza kucendeza emisha ya riziki hati noreba ntimayisango ejo ntimayisango namaka twino kuteka nshonga ya maka ejo niyo nshonga enkuru munonga abarhamwe enshonga gyabeta kirire njo kushanga abakozi kokurugaho abakozi nibo babita batereze jenshonga abakuri sembuzi abakora umutoki hati abantu ushangana bagiranga hati nkamuna mukananka abuzurweki emotoka ziryaho ente ziryaho buri kimwe cyuruho konka we arukura kasanga arukwenda kwa umutu kuranga nabaruka abukeniga kugira ngo ngwabo kwa hine kitakwikirwa kimanyisango eco itekwa kwikirizibwa nacyo kizomigisha emwe kibe omunshonge zimwe ezikugire eka kugire migisha ukashanga riziki neyongerakanye hariho bo kushanga ukashanga abacara binji nkitwa bamwe abashubiro kake psychology y'abantu n'ubushaho buke no shango mucyara ari kujya ngo naterwa umutwe ubusanga ari aho natera umuninte umutwe natera umutwe ubundi nayisiga amasuta gabura kugira ki gabura kumukwata mbere kimayisa waza kwetijyo shango ubwo mucyara ine bitakukirizibwa kugira ngo hagire nshonge yiba agirezi yasya abwo arango kuyakozere ruhanga akakora moviti erukurugo mu musheje umukazi musheje yamusiga moviti no yakwate sigere kimayisango eco nacyo ni kimwe ekikurete mishabo kuba cyaba cyaheze kutebekanisibwa noreba umukazi nacero mukasheshe ushanga natekeriba akacayi okunaba amufaho imyenda agororaje bumwe umushije nabajuye numwe ndamye ati hapana ubwo mwenda gwihe mujoharogo ati kandi kanigona nka joharogo akugira ngo kari kanjoharogo mucyara kugira ngo bona nibandi bagira ki nibikereza nabo nibahurizana hati mayisango ejenshonga nayo nenshonga nkuti biranga kuyanagambo okubyama taramanyise ngo abantu babyamwa abukugira ki abukureka riziki nibakanda namanyisango bimukeho bagiye patse nura no mbunyakari abacyara abanyankore umucyaro umunyankora ataherezi atakubasa goyiriba oburo ngwa mgoyiro oburo umushaka hagire imirimo akora y'abantu hari umushejajija agambira umucyatinda ari yaburo ngo iraburo umucyatavuro tuburo yaba ayino ko ari mico yabo agmanambiye ngo oburo mutinka bwanikire ngo iraburo ngo buro manyenzi nyine shekore kusheka bityo agmana mbuzabuza rero kuyabishonga amayango hati ishonga yatebekana hati abona kugira ki kugoyo buro akimbuza hati uburo kubinunja ngo hati ubinda nwenda goyo ruburo oburi yoganga mu mkibo oburire busha umencha ngo buro biginde kiba kuburire hati mayisango mu cyahara ko kuba rizike ejo rizike emo muri ejo okirize nshonge ejo omucyaranja kubo omutugwe nukoraje ibyo bibo kugira ngo naterwa umutwe naza ko ubungo n'ubugabo ente kateka y'umubero hanga ko kuyajyangire neza kutebekana kandi iwo musheja entebekana ente kateka y'umubero rwa hanga ko kuyajyangire nije kuterera kandi washobora kuzakora umucyara kuhereze mishati mwamyo gendeje ubugarukeje hati ebyono gendo inemisha konkaba kugenda bakujumirana iro hati wasijya ati ni mugira ngo yondi umushuma konko musheja ubyacurugomuka akira hoteli ayerira kuri akira hoteli abuza katuke byenda kahire ngo kahire cyayi yahire ngo hariho akatunda hati ushango umuntu omusheje yo kurango no musheja ahamerwa ayinamaka kandi ushanga ari hoteli kandi uwo muka batine cyo kurya kugira ngo abo kugira ngo hariho inshonge ezitagizire ki ezitaru kugenda je omaka ezenshonga neshonga ku ejo ni swadaka ni swadaka yamano munsheja yate kwa kuba nakora barakallahu fikum anijana nanje wahora mazima twine kutereza amakatware bangu riziki yes buri kimwe cyana kiri muri riziki konka kandi riziki netambura munonga omaka azineyo ingera munonge kanya omaka kandi amaka agaterire so isheye byanagamba yagira ngo bantu omucyara na no mushija wawe mwetereze mweshemeze muringo gishikire
mwene umukore buri omwe akora icyo ayine gukora enshonga ze kitanda muzitereze aho kwaje kuko yagira ngo umutwe wo kushanga ni gutera biki kandi umugongo kandi mutereze enshongezo abo kuba already muri abafumbu so mwine kuba ni muzitereza je haza riziki noza kushanga yayeyongera inshallah taala kana bitware ngo ine kusadaka oyine kufa imunonga kusadaka kandi sadaka eri kuchira burungi netandikira omakagawe ebika ngo family yawe wagira isaje wasigayiza kameza wakora kintu fayo munonga okuba buri kimwe cyona cyane kitamburaje omukazi ashemerire ori kumuhecha kwenda waza kushobora kuza gukora mazima nakushabira ninga niwe no mushabira mwe na mushange riziki yayongera omakagani sore kanjende wa Sheikh Muhammad Ebaziwe ayongere kushobora ahanshanga ya riziki bismillah naliaha mpurikirize maisinia Sheikh inechuwani gisitsia so wanyokushokwega tukawe naliaha mpurikirize sinia masha Allah now eshonga ya riziki netandikira nabwe kindi no kupreparinga mind sekechi yaruho no kutereza mind y'omuntu kugira ngo buri omwe mind yeye ebeterire kandi turukukora ye family turukukora kugira ngo tukirize entego yitu twene eberi yemwe now nanchi barmu nimbaretera icyo cyafayo cya Musa kuyaheza kweshera abacyara aba Allah wabo rutata uriyo muka abantu twire no basindika bakuza ngo kutaha amizi bagacererwa ningo ku ma distance yiba kuretera amamizi erizo abakacera kurugayo niwo no kwatwaho obuza abana ecyabaho hatishe boningira nawe akababuza ubwo kuyababurize now ya sindika kuyababurize bamugambire byabireyo Allah subhanahu wa ta'ala mushorrongo gwa 25 wajaat ihdahuma tamshi ala istihya tata kuyahikireyo wabo inabishyo mukababiri urukwenda kubasindika ngo bakwetera umusigazi ubu batarukumanya idea re nikirungi kusindika bishya babiri konka ubwo mugurusi we akasinduko mwishyogo omwe so wajaat huma tamshi ala istihya yija omwe arukutambura kuja kweto musigazogu abwa kujangu ayije ishi amushashure empere yakozireki yakorire no kushashura abantu cyo ntona nimbagerera ngo abamwe uriya ko kumukorera akajya ati ngushashure ujyo nyowe nakora bwa rahanga nyowe ni nyenda rahanga bene we yansima rahanga naza kusima konka ikirizana neki ekibano muno bazakwa okitware kuba niba uri kubura ya musaruro muno ushabut ayi mukama ruhanga wanje mpa so to kumanya mukama ruhanga ninkahe ahari kwenda kuhera so burukora kwanga nicyo na munsasirira ko se kigambo cyo kugira ngo okumanya kwawe imani yawe kwere kukizo kumanya kwawe hatoshisha and this is mako kukigamba tumusira mujyati yagamba ko bimanya this is the right way so okumanya kwawe kuko imani yawe kwere kukiro kumanya kwawe oshisha Musa kuba mugambire bakajya ati nuko kiri atugende taragize ati nyo ruhanga nyo noraranga yana nyo nakora akajya tukugire nuko kiri let us go Musa kuyagenzere yashango mushishogu owabira kuziro myaka fala Allah subhanahu wa ta'ala falamma jaa wa qassa alayhi alqasas bwanyuma yo kuyijo musigazogu eki yakozire umugurisi yamubuza qassa alayhi alqasas yamugambira buri kimwe cyona nyoru kurebanda Musa tinyine bukomoko tinyine butaho ndukubi tinyine murumo ndi fugitive tinyine citizenship the world superpower Egypt ndonda nibenda kunyita nyisiro muntu ariyo makago muntu akegambaho hati uyabire nagambira yareba amazima umusigazo abinji neje kugambira agamba nagamba ati kwakubiha kandi umucenga agambe kimwe bibiri bishatu umanyangu nabi nyo hine umusigazi yitwa Bentuza tukanduza kutasi so twabe tushendekerize umusigazi akayane minjire oramwebembere
kuyane minjiro wa mwebembere ngirishe kuyizire bashitama yashitama no gwa benaza kumebembera bagambira chika kikumi kubashitamira mu motoka batambura bakanka hari nkokwe twashire nkokwe hari akumankambine tomusiga tomutabani yamja togutara twebembere ogwo mushija mukuru akajya togutara akore ki taratwebembera atoko yiturukuza naza tuteza kiboko ebe byona ogu akabireba kurugira endakiki kumeze bamazire bagamba akamenya ngo this guy is ebyari gamba tari honest tayine wesgwa umurwe therefore umurwe tari mu mazima so abinji amazima gaturimise risk erizoba nono korengana na no muntu mukorengana business ahabo kwenda kutunga munonga umwiba hati nakuhana utunga kace kakomaho then utanga kutera urwari nguruhanga tanyijukire kandi ruhanga tarukwebwa utanga kwese inshobi erugira ahariwe so ebimwe nitubiyeretera itonka abantu ahabwo butenda kwikiriza bushunanezebwa ngo mwaba mukora bring something on table muri family muri yo family murete muteka table mubagane umushije atakakura natwaro wabo actually abakazi bakcyakura batwaro wabo umugazi nakura natwaro wabo nakura natwa so this dishonesty eri o marriage zitu no partnership zitu na no business zitu nayo eresire riziki negumane ekora ki necendera wanaza gumana atunga emitwarebera kataha akabisa ho family yeye ayenda ngo atunge ngo kubosa rukora ki ngo kubosa rukutunga hati amazima gakora ki gabura ogwo musigazi kuyakiro misho go muguru sogo akajyata nyondi fugitive akamugambira amazima yes nyine criminal record amamadala nkito muntu bwanyuma yo kumwita ndabandonda tinyine murumo hatkuyabe nabigambe bibyona umwisho mo abarinka hariya nawe yamukwata wesasi ino muntu bwa rwegamba manyokara byari gambo byona bishikire ukajya ubwo muntu awenche nabati kunga ko rukwebehera ukabiho wanyo kumurya bagiga ukumwine sente nori kuyamba takorera aho gukora ki ahari kuyambera ukagambo omwe ukishanga umuntu a street wabona abaye kuna rumuna yebehera itwe twine cyo kurya uri yakureba na yaka kumanya gati ogogo yes so umugumana bebehera uburuhanga yakwana buno kumura tinyine sente manyo wendi abamwe mikeno nibagitira it is real abantu betera imikeno yeshimamad madam ho abantu betera imikeno uboyine beme twari 10 umukoro munora ngo nenyama tokagiteka tinyine sente no atana no mukangwa namangu muzeyita ine sente so no kushaba kwa kugira ngo bakushabura utunga kasende keyongere tine cyo bahira warabiro inabakozi amurumo ukabura kuba motivatinga oyina bano muka tine service yo kubatekamo oyino mucyaro muka tine cyo kumutekamo no mwenda nkogo no banza warra ahabwo obushuma bwawe ruhanga yangire kora because tine cyo kurugaho iwa tine ko kurugaho abwenshi none ngo bakwi so emberejo nayo ogwo musigazi kuyakiro yagamba omwisho wabara akajati ya abatista jiruhu inna khayra man istajarta alqawiyul amin yatata ninjabo muhumurumo give him a job taine murumo of course wa muhumurumo nakuba yatunga butaho nakuba yatunga sense of belonging natunga belonging haraze muhumurumo inna khayra man istajarta alqawiyul amin ogora uze kumurumo qawiyu ainamani twamurebe byakora rweshera kandi amini no mwesibo ebi yakora ki ebi yagamba tata kamanya ngo umwishi abici babiri tubakataha no mujo mu munjo akamanya ngo ogwo musigaza umushara munasha mangu amuhingire mwene abo mukazi weyi now he gets a risk wallahi bamuhumura musa risk zatandikira yes musa akatandikiraho they and then ningaruka abazi imwe bazire agagambo kanje kamuheva ndamhabona kayamba yoko ubire kwagenda agambo kanje kamuheva nti abazire riziki neija mukamarahanga nuwari kugereta bwanyima yo kwikiriza echo muikirize abana ba taking decisions kandi kuba ya taking decisions zibatwara as long as zazire nungi muzikirize ngo musigazi yijo wawe arukwenda kutasya banza urebe kandi ari serious koraki muhe no kugira ngo wire bwatwata inshallah taala konka when time comes twatungira kire njuja kimara cyafaye akonka risk
n'enshonga nkuru munonga kandi abakutureba bine kugibaho serious mazima inshallah ta'ala nimba promising angu next Friday inshallah ta'ala Sheino zagaruka ushomesa nshongeye Sheina nikushabote akagambo ka Kamuhero na mnonga darasa ya ori kugiranga tuhendere program akagambo ka Kamuhero no kubamanyisa ngo twine darasa ibiro 25 kwa kashatu December nuza kuba ari oro akashatu mwijebe inji rwa weekend kwija mwijebe inji runyachitara dawa agency ni yetebekanise darsejo mwijebe rebikona ahamuziti masjid afaka ni mustakbar narishi abakugira uguba kumanya kwa kasaka mosque mwijo mwinji tugire ibitwa ijusia nebitwa yiga umudini yitu eyo Salamu mashallah. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ninjamna nanje wahura kandi mazima kampani y'nkine chiwayiga program eje kangaruke muri kwisi yango biro 25 December urwakashatu rukwije twena twere rebikona inshallah ta'ala tubase kandi kwega edini Christmas by the neza kubiri Christmas yes inshallah ta'ala so nasigara hawa salimusa kana nyinemo Sheikh ayibazibwe Muhammad omushomesa wa Nyamitanga Muslim Primary School kandi omugambirizi w'emikoro ruranganwa kana we nanyinemu Sheikh Muhammad Kakoza imam owa Masjid Afak omuri Rebikona daraseji aheraze kuba eri inshallah ta'ala twatumtire bakigambo rizik twaza kwendeze kurara kurungi wa hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh